Kublai sibu ni pi ki perlok ki ba page bat ngap ki video hakane ka channel. Ti kene video ke kerpang le bentar ki perlok ki balik kai game Free Fire. Ti barbor ka Free Fire ka pemi ya ki event mai bat ya ki tiar mai ki bangi lak ban claim free. Ti ki don ru ki bangi hab ban login man ka sngi bat ki don ru bingi hab ban le da ka redeem code. Ti kibun ki pelok try ki bompat nang ti hang ni video ngan hikai pi kumno pinyo ya kata ka redeem code kepada minta ka sengi katratrik banyo ya ka skin jong ka gon bat skylar bat wayu merat ba boot upet mo upet bat kawai ka skin one hand push up ti leng ba jong ani ka video kan yarap phi sibon skupha ban share sekiwe ki pelong phi kan kiwe ru kin nyo ban claim ya kene ka reward ka ba ka Free Fire ka ai menta ka sngi nadu ka khat pratrik nadu kan nyo trik hadu ka arpotrik jong mentau nai ti hadu sau sngi ka ai free ti ngelak ban penunkam daga ba boot yang nega video step by step kenam pnyo sibun ki dimentoy na kaneka channel ngopaban subscribe like share but comments ki video ki bangan sepmi nang nismat ti menta pi haban late chao Google Chrome ti sa late be chao Chrome browser ne pila ban klik ya ka description ka link ka bang labu hapo ka description nang mapin poi direct siya kanika website ti sa search nang ne na search button sa search by kumne SPORT sport SKEED skida Free Fire redeem code Free Fire thotung ne ti sanyon kene banikong kane Free Fire sport kide en la pila de banyon hangane ti kan mi haka homes ti phi kini ki image hangne kidon kini ka 4K watching ti pila ban klik kawai na kini ke ba ngila ban yo yau tau code ti yau tau code pila ban copy hapo ka redeem center ti pila ban klik kene ke baar kene ke badan kene ka skin gun ti ne pila de ban klik kene ka skin gun ti here kam showroom ti pila pi onu code ti so copy onu code and pila de ban copy so tai nang ne Free Fire redeem center Free Fire redeem center pila ban klik ka description ngan sabu ya ka link ti na pla de bantai kumne sa sign in ya ka Facebook jong phi katu ka Facebook account nyu phi ka ba phi pen phi le kai ha ka game ti senyon kene banikong enda pla de banyon kanela mi phi sa ka page ban login ya ka Facebook jong phi kan mau yo password ti lada phi kan mau chui password select forget password chua kan pin suk ban login bat ban login bat ke Facebook jong pi ya tu account ba pilakai haka game Free Fire ti kane ke video kan yarap fi sibon so bhaban share sekiwe ki program pi kanang kuwe ki program pi ru kin and tip bat kinyo lang ban claim ya kane ka reward ba ti bentar si ti ngalade ban login menta ti ngan piece hangni ya tu tang sisken asken nganyon bat nganyon piece enang lanyon piece nganyon confirm enang lade banyon confirm ka ay nga congratulations the p hangne live stream in reward will be sent in app sokunta to your account 24 hours to your account di kani kan trikam hadu app sokunta ngi haban app sisngi namar hasi haka sisngi kadon app sokunta tingi haban app hadu app sokunta kenang ba kaneka redeem kan poi ha katuka account rupi 24 hours later. Oh my god! Wow! Ti hadin ba pila de ban up hadu arp sokonta kumbang long mene hadi sisngi
ti pinyok claim ya kawai ka ni ka gold token bat ka custom card ka room card ngamuk nong bat ka gon skin gon bat ka ni kawai ka card ti perlok enda playo ya ka ni ka gold token pilak banjit kawai na pedeng kini sautali pilak banjit ya ka ni ka emote lane pilak banjit ya Skylar lani pilak banjit ya upet lani pilak banjit ya ka skin gun ti kublai sibun ngin ya kendupat koi ke video nang aisu gini channel pi dak pi like pi share pi subscribe kena malak ban penmi ya kum kini ki video kublai sibun ya jipet bi adu kut kublai sibun ya खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया